Pada saat ini kami kembali menceritakan satu cerita rakyat Nias kepada kita. Cerita ini judulnya yaitu Niha Sebuah Elemu. Ceritanya seperti ini. Me berita sona madate niha sabe niha sebuah elemu. Tola tamane ya ia dewai. Mawai mana te hengu ia. He miyo bahek miraya. Mawai la rongo ber oila kohi mano ia niha umasi niha fakuru khnya bermeniha sabe. Basi mano ke ia i alu niha sedona fakuru khnya. Ero iruki banua dania oya kata niha khnya. Oboloi niha halai daila de lo he jabu ina madaku bunta madaku amada sebuah elem ite macam cuma terus sapua panua la ila ia irono bela ila ia irono oboloi dono no mayat imane tanya barono no mayade amada sebuah elemu bemi oloi noku mi aine dau fatuna khumi hebai sakelemu bako talua dono no made sosa mesa drauno dania no i ohe selu nah haba meawa ba khenome peruta no abai soke dania badangania nue hadiat kuna nue drekhonia dania ibali niasa jelu no mai adrekhonia ena boi alio apo irau no maya de yo rasi na madano mate sebuah elemu bermei kau ni ia amada sebuah elemu no maya imane he amaku sebuah elemu hana ba kau ni drau ta u drau do fa ta drau do khu mau ta ba drau dan yo la anku ai ne dau fa tu no khu ifa ha ta ya ono no maya alara bertai ke ihalo nono nehenia amada sebuah elem ono cio lihonia ihala ma yuta ya khnya siuli no mayat mana wakna ya bakulini tanya mana ni sebuah elem yo bawila hanoku simane atrehe ya ore habia khnya ciuli no mayat amada sebuah elemu owa nya fena no mate akata mudi diri mano iya yo mai lau ku sodanya nama dati sebuah elemu isofu khadon yo hadiah khumu imane uwe ama behku nya sajelu de ulalau khu hadio ila lalau ama yo wila noku yo bahede tasu anoku natalalau iya dedani yo bau be bapa leduhimo ada we suah kudanya jelu ada baleduhimo ada dania bafakul sekho irakhku jelu nama danu made sebuah elemu iber tai ke banga cuh isu bapa leduhini menu apa yo basona sanu yo so yo bahete so yo basarata bapa leduhimo isara dua ifuli be meno apa yo basona sana ku yo so yo tre yo ba si umo su aya bakatre ba buana sadania do ire ke avai wa ine do bua ba leduhi ba do bua ke ba si yo bano hai banoku fagila na fausi ya do ku doa yo ba heba sa bola wadanoku yo tasos ba leduhi mo fama ba si umo doa ya balamu kube soso ya khota soda no maya ya khnya nasa no mate isos bapa leduhnya no sos bapa leduhnya mada sebuah elem afahab isos bah si una mada no mate sebuah elem dopu mo fa vai mane ba ma vai aka khau ya wakai no mate he dua hadio ila beta yo lo no ku beta wa khkuha Ilau beta. Amada no mate sebuah elem. Te kalau mana topadan. Te kalau mana topadan. Yo beta hanuku. Beta yo hanuku. Ifani no mate. Yo dua. Dari bohe kelemu mo.
beta mana lah dua. Iroi wei ne ye gran no ma dewa ire ketika lu ye to adon ma te. Eluahania da ukuna ia sito bali maido baniha sebuah fausilo yawa sile de faal walani le mano sabelu muruhunya ya iya ya i wotre kecap belum le bad dunia lo walangi batura mano koi banarunya niha kulidano sasau khania oi mano de mokuna khania narunia niha. Demikian cerita ini semoga bermanfaat untuk kita dan untuk cerita-cerita rakyat Nias yang lain. Silakan tunggu kami di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sauhakele Yahoo!